Ngisho ngemandla ngoba uNkulunkulu umlohalalela unguJesu wamabandla. Namuhla sitawuthandaza sitawukhuluma kuNkulunkulu. Ake ngindlule ku1 John 5:15 nakathi uyasiva kunoma ngayini esicelako kanti futhi sesendelwe yona. Nakumkhwaqo nangu namuhla sitawuprofetha nakumkhwaqo nakuyenzayo nayo. Namuhla sitawukhuluma emagama nangabe kwakhulunywa emagama. Namuhla sikhuluma igama laJesu nangabe kwaphethwe umoya. Namuhla sithi ngomlilo lokubathulako wasezulwini. Namuhla sitawuthandaza mbutho egameni likaJesu kuJehova lohanalelayo kuJehova loyingcwele. Namuhla sitawuprofetha namuhla sitawukhuluma emagama ngoba uyahalalela uyasiva kunoma ngayini esicelayo kanti futhi sesendelwe yona. By that faith siyathi ukuthi sesikhulumile sesisuka lana sihamba kutawusala kuba njalo uma ngabe uNkulunkulu uNkulunkulu. Namuhla siyayala kulomgwaqo lo sithi wena Mthapho nomile kakhulu vani livi laNkulunkulu. Jesu amabandla Jesu amabandla Jesu amabandla Jesu amabandla Jesu Jesu amabandla Jesu ukaphanala siyakho sekapha rezina labakosha tata liha suyepetelia la hasanabaya uyala ya sekataya uyalabaya siyadala bakasa ushataya laboko uyaleleba hasuyeleba helabaya nalabaya suyeke lema toko siya labakasha rebakastuke tene labaya ushatala limato ulilana maseyaka ulila brakasteya labaka labaya nalaba siyamisa siyayala wena moya wetiketi siyamisa siyayala wena moya wetikoti wegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Jesu 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 amabandla Jesu amasalile Jesu amasalile Jesu amasalile Jesu Lebasama destigiwe bandla ekunya
siyakhansela ke tuwabo feqele sithi ngaleli gama leliphakanyisiwe kuthe emadolonga akhothame kulo ngisho netilwimi tonke tivume kuJesu leyingozi ungathi nasitaya koqela kwesihlalo la kuphambana khona imibani ungathi nasitaya koqela kulomlomo lophuma inkemba ungathi kulamehlo kulavutha amalaba memlilo ungathi umphetho wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli nasitaya koqela ungathi